مەترسیên داعشê roj bi rojê li ser axa Sûriye bi taybetî û Iraqê zêdetir dibin. Amerîka jî dibêjîtin heta tunekirina yekcariya metirsiyên Daişê û tunekirina vêrêxirawe ya metirsiya li ser tevahiya mirovayetiyê em dê li Sûriyayê bimînin û daxwaza serekeya hikûmeta Şamê û hevalbendê wan Rûsya jî ev ye ku Amerîka bi temamî ji axa Sûriyê derbikevît. Lê zêdebûna tevger û hêrişên şaneyên Daeş lê Sûriya û Bakurê Rojhilatê Sûriya û Rojavayê Kurdistanê çendê şansî û derfeteke zêdetir didete hevpeymanan di serê wan de Amerîka heta zêdetir lê Sûriyayê bimînin û metirsiyên dahatî dê çi bin di nava van hevkêşeyên alûz de. Ji Hêjaya Ramî Abdurrehman rêveberê Rwangeha Sûriya bû mafên mirovî ji Brîtanyayê dipirsim. Hêjaya Ramî tu gelek bi xêratiya Kurdistan 24 amarên hewa cihê balê ne ev salaya nêzîkî 300 hêrişan yan jî kiryaran ji aliyê şaneyên Daişê ve hatine encam dan li navçeyên cudayên Sûriye bi zêdetirî 600 kesan bûne qurbanî yan jî hatine kuştin. Ev amare çi radgehînin li ser bihêzbûna Daişê li ser axa Sûriya? بله ایوارا و باش براستی اف هجمار تی واتوی که داعشی بردوامه هن آلی هن کو پشتوانی ویری خستنا تروریستی دیگه لسر خاک سوریه اوری خستن نهاتیه بداوی آنین جبر کو حتان هاجی شانه ویم بشارتی بردوامن ایریشان لتجی وان گروپن چکدار لسر عرضه دیگه پشتی کو ما راپورت آخو بلاف کریه داعش شش ایریش لدفرين جير دسلاتا هزن سوريا ديمقراط انجام دانن هر وها دفرين جير دسلاتا رجيم سوريا جي انجام دنا اللي هن ايريش دجيان اللي حطانا هاجي ما بشراس تكري كاغلو او ايريش تشاوهاتنا كرن داعش براستي بداوي نهاتيه حطاناها اوبراسيون وي بردوامن باشا هيجا رامي تك بيجي ما رابورت اخو يا اف صاله راجهان بشتي ما رابورت اخو بلاف كري داعش شش هێرش لێ ناوچەین ڕێڤەبەریە خۆسەر و ناوچەین حکوومەتا سووریە ئەنجام دانە. هەوە زانیاری هەنە چەند کەس بوونە قوربانی دڤان شەش هێرشاندا؟ بله کارم بيجم بدار فكرين ميداني هنا کارم بيجم إمامي مزقفتك لدجافرين جير دسلاتا حسنية ذكرن الآلية الرجيم سوريا جي لويدا جي بدار فكرنا كميداني كرن فان شانين داعش چند إيريش لدجي ريفابريا خسر أوتومبيل وان كرنا وجوارك اندامين هسدشي هر وهاجي ذكرن بيجم أسركي هذا الرجيم جهادي كشتن باشا هجا رامي داعش دفيدا ميدا زيدت لكيش نافتين روجاوای کوردستان و هر وها ناوچین دست حکومت بهستره آیا لناوچین ریوبریا خوسر یا انجی ناوچین حکومت سوریه و دارو دستین وا اوپراسیون بهتر لدورین جرد ریوبریا خوسرد لی اوی بهتر خویناوینه بیابانا سوریه نه وان دورین جرد سلاتا حکومت سوریه و ملیشیات سربویه از کارم بیشم هجمارا کشتیان لدور رژیم سوریه بهترن لی اوپراسیون لدورین حسدی اگر ام بمح حساب بکین یعنی نیوا افصال دگل نیوا پارسال هرشن داعش کریارین وان کشتن زیادتر بویا. هفپیمانی ناف دولتی بوجن ناف برنا یک جاریا داعش لسر آخا سوریا به حوال هفکاریا هزین کردی لوی نافچه کاریا باندورا که زیادتر هبیتن بوجن ناف چونا یک جاریان بهسترن یان بهسترن دکارن چاوا بنرخینن به. بله بله هلبت هاجر إرادة كباش هاب وداعش بداوي ببا لي بي دولتك ديمقراط للسورية داعش بداوينا ببراستي نتن داعش أو ريخستن دنيا ترورستيجي جبركو أف ريخستن لسر چه دجي لسر وان كريارين كو انجام دجي از دبيجم كو بداوي كرنا في ريخستن بيوستا دولتك ديمقراطي للسورية وراء جناب هوا دبيجيتين هندك ولات حنا ناخوازن داعش بداوي بيت كينا أو ولات آيا وان ولاتان وجود أخو لسر آخا سوريا هيا
يعني قافا ناخذن داعش بداوي بي تيتشواتي برجونديا وانشيا مصلحتهم استمرار برجواندی وان بردوامی یا کریزا سوریه یا ایران ترکیه وک ما راپورتك بلاف كر ايرو كو سركرداتيه كداعشي سركرداتيه كداعشي لدفر كجير سلاتا ريفبري خسر هاتبو قرطن بمليون دولار جي ايراني ورقرتنا حتى كو اوبراسيونا لدفر جير سلاتا هيز سوريا ديمقراط انجام به تركيا بخوجي دام بيدام بويا كي كريكو بويا كي كريكو سركرداتيه كي بلند داعش جير دستي ويديا كو وي سركردي داعش اندام شانين داعش نافا خاكا سوريا ودغوستن جبو تركيا يك جوان ولاتانه كو بيوستا سينيور خو بگروي دمي و داعش باشه اخفتنين هوا دم كيدانا كو بيشتر چندين جاران سر حکومت تركيا رجب طيب اردوغان گوتيا تشتك نمايا بناوي داعش لسوريا كواتا او بيانوين پشتوانیا هزین کردین امریکا تینید به بنامانه به بنگهن هین چه وید نرخینن يعني هذا كلام فاضي براستي اف اخافتنين سركمار تركيا فالانه براستي سركرده كي عراقي يداعش لعفرينه بو عفرينه جرسته كده جرسته جروبين چكدار سرب تركيا ويا واسكار بشم ناسنامه كوي سوري قلوي هبو چاوا دکاره داعش لسوریای دماهیگ بهتن دناوان هفکشین آلوز دنیای که هزین جدا برجواندین جدا ولاتین جدا امکان تدایا داعش لسوریا دماهیگ بهتن و آرامی وگریت سوریه نا به چارەسەریە کە دەموقرات ji bo ku em bigihin dewleteke demokrat ku hemû mafê hemû pêkhatiyan tê de parastî be çi olî çi netewî bi tu çareserî nîne ji bo bidawîkirina vê rêxistina terorîstî. Lê ev axiftinê cenabê hewa di demekî de ye lê gorî parvekirina rojnameya wetana Tirkî jê dibêjîtin îmkan tê de ye ku Tirkiye yani hikûmeta Tirkiye û hikûmeta Şamê li Bexdayê li ser Rojavayê Kurdistanê bi giştî Sûriyeyê kom bibin û mumkin e rêkeftin jî çê bibin pêştir li ser astê desalata Tirkiye jî bi taybetî şirîkê desalatê de xas hatbû kirin ku hikûmeta Enqereyê digel hikûmeta Şamê operasyonekê li dijî navçeyên Kurdan encam bidin. Çawa ew demokratî û aştî dê çê bibîtin ku Esed vê rêkeftina dihête behezkirin digel Enqereyê biket. يعني عملية تركية في مزيد من كارم بيجم اوبراسيون تركي لنافا خاكا سوريا نها قالكي كيم ويجبر كو بشار الاسد قود كو او امادنا هفديتنا لقال تركيا بكال لي بدفي مرجف بكشانا هزين تركيش نافا خاكا سوريا واكون دزانن لعفرين سريكاني الجريسبي لي اوانا او تشتكي بيجن وتشتكي دندكن Türkiye براستی ناخواسته اپراسیون کردن لسر اخاک سوریه بکت تن نشانه وی که جیتن تنی اخافتن هنر نوا مدیای لسر عرضه تشکی وصلنا اگر اردوغان و حقاق اردوغان و اسد ریکفن اوجی ولسر برجواندی خلق سوریه ب تایبت لسر کردن سوریه جبر کو اردوغان و کو دزانن و حسد و کو دشمن شخور ببینه حسد کردان و کو دشمن شخور دبینه و اف یک نرینا من اردوغان ویکینا باشه اگه تشتکی وهابه به چه بهته چاوەڕێکردن ئۆپەراسیونên نوێن تورکیا یان jî bi hevbeşî ئۆپەراسیونên Enqere û Şamê li dijî navçeyên Kurda çaverêbûneke wiha heye نا ناس ندوی باوریه ده من نه روسیا دخوازه و نه امریکا وی که قبول دکه از دبیجم کو تنی راگهاندنی ده و مدیای ده اویکتی بلاف کرن تو اپراسیون نه ناین خویا کرن باشه هجا رامي جناب هاد بيجيتن داعش لسوريا دماهيك نهاتيا وشرط ومرج دماهيك إننا داعش زور زحمة في دميدا دكارن يانجي وآمارك فرمي يانجي آمارك بيج بيني كري هيا
كهجمار شانين داعشي لسوريا چنده؟ يعني إذا أذكرم بيجم هكر مجبر هجمارة هري كيم أو شانين فشارتي 8,000 حتى 10,000 أندام جقدار داعشي هنا لبيابانا سوريا هنا هكر أم بحثا كيم بوني بكم راسينا داعش الويدا هيا داعش بهيزة بشتفانيا ويتكرن جالية عفريني حتى بقه درعاي أندامو شانين فيري خصني لكن أذكرم بيجم لبيابانا سوريا ودفرين جير دسلاتا هيز سوريا الديمقراطية أفري خصن بردوام باشا برسام دمايه هجا رامي قالك بحثا كامبا هول وكامبا روش تتكرن كوكي بومبي توقيت كرينا بوداهاتوية بهيزة داعشي لسر آخا سوريا وعراقي آيا هندما ترسينا حتى بيجنا هردو كامبان بومبين توقيت كري ممكنة هردمك بتاقن؟ ونحن أطلقنا عليها مجي بحثاويكن كو نافيوي دولتا هولي براسي دولتا كبتشوكا هولي جبوفان شانين داعشي ينبش الروجي نها نفشكي تروريستي آفاكر نافافان كامبان دوی چاره سریه که زو جربه دیتن اگر نه دیتن و اف بومبا کوتنها بحث دکوی ببتق باش اجا رامي عبد الرحمن ريفي بري روانجها سوريا ما فيلم روفيج بريطانيا قال لك سباس